idemo u muzej kuću Mihajla Pupina, dakle kuću u kojoj je Mihajlo Pupin rođen kao 10. dete majke Olimpijade. Gdje i sada zavlači, vidjeli ste to. Dalje nemate gdje ne vidite. Ovdje se radi. Nekom budaku svog. Pritisnuti jedno divno mlijeko. Ljudi onda kažu kao nema novca. Ja vam kažem da novca ima i previše. Uzmite kreativnost u svoje ruke, nemojte misliti da će na drugi ljudi nešto napraviti. Znači morate biti vi sami kreativni, morate biti sami kreativni, ja to mogu, ja to mogu. Ne možete ostanjati da ćete neko tata, mama, baka, ujdo, strina, neko. Mene često slušam naše ljude, treba neko nešto da nam pomogne, što da nam pomogne? Kaže novinar u New York Timesu, vrlo malo pre Pupinove smrti. Ja sedim sa jednim idvorskim pastirom. Profesor Pupin odgovara, mene je nauka približila Bogu. Mene je vera moje majke približila nauci, a nauka me je približila Bogu. Nauka i religija se nikako ne potiru. Problem je prividnog sukoba nauke i religije samo u ideologijama. Kad nauka pređe u ideologiju, kad preuzme stvari kojima ne treba da se bavi, nedokazive stvari, stvari koje nisu egzaktno proverljive i tako dalje, a priklada se njima i odnosno ređe neke potpuno egzaktne zaključke, ili kad religija, vera, uzima sebi za pravo da se upetlja u nauku i da komentariše da je to nešto nemoguće iz jednog privremenog tumačenja, nema pojma svetog pisma ili nešto, kažeš, pa ne, ali Bog je rekao. Ko ti znaš šta je Bog rekao? Eto, da vam se svima zahvalim na pažnji, na strpljenju i na pozitivnoj energiji, na entuzijazmu koju ste unijeli u drugu Pupin akademiju i da vam kažem da će se sljedeća treća Pupin akademija održati od 4. do 5. novembra 2017. dakle prvi vikend 2017. Da isto prenesete informaciju